clear tu te chi bai ule kan channel in lo clear thina in lo hlok pui ngei po kan bei sei Indian Air Force Air Chief Marshal RKS Bhadauria chuan nimin September ni somni pakua khan ramri chung changa andin muna soi chuaka ladak mar lam ramria indona le muan na om lo ve ti asoyani Indian Air Force how to ber chuan press conference nein Tunlai a how ti INBUATSAIHNA apuang chuaka tundin muna ral rel chu na hau tak takani ti asoi thil ol ai chu ni lo nima sela thei top kan chua eng anga mel malian po do turin kan sipai te anin pu cha an thato kani ati Air Chief Marshal Bhadauria chuan Tunlai Rafale C-17 Globemaster aircraft Chinuk le Apache helicopter te lak lu an ni ta ka wangin hei hian IAF din mun na satakin so nge pha atia apum puya India sipai te tan chakna nar tur ti asoyani chu wangin IAF hian din mun poimo takalua Tunlai thiam na tha man zel kan tumani atibok French company Dassault Aviation Siam Rafale jet fighter panga chu IAF chuan September ni som khan ala lut to a ladak ramri shula an thlok per zak to nge IAF how to pa chuan squadron light combat aircraft te jas le Su-30 MKI thom that mek te po soi langin IAF tan chuan nga hlel om takani atibokani China in line of actual control LAC siam chu India chuan apom du lo bur maya China in LAC 1959 man adu chu India chuan a hnol sak thu September ni somni pakua khan achua ani India chuan LAC chungchanga adu dan chu China hi alo hriat tir fo to a kumsang ni le pathum thleng khan inbiak na po pa ngai takane yani masi China hian India du dan anga inbiak na nei zel chu an du bik talova ti chuan ramri chin fel tuma ram pani te malak na chu athuan opzui ta nge kan video masalama khan India sipai te silai indai lo thu le mamo zual pui phu ru nan silai len tum thu te kha kan tar lang to a thir tu then kha chuan kan oi thadu lem lo ne na lang zel din thu mai kan tar lang bik lova news ren tlak tak takatanga kan mu kan tar lang ve mai ania adik zia chu tuna po hian kan mu le ta zel ani India sipai te hian silai hum tur chu an ka chammi alowang ma se silai tha an mamo ani tuna tamzo kina an a hi chu insas rifle defect nga zet le silai man lai tak te khan ni hloma adang om heklo lungoi takin an chelek ve mai ani ti hi kan hria ta tha ome September ni somni le pakua a Indian Defence Minister Rajnath Singh Hova Defence Acquisition Council DAC meeting chuan SIG716 G2 assault rifles tam tham tak ral matonga om te ta na leina tura thil tul zong ti felani to thu an puang kumsang ni le som pakua February thla khan atum khatna tan hian SIG716 assault rifles hi sing sari sang ni le zali zet order ni in December sang ni le som pakua khan Indian Army ten silai sing chuang andong to a hemiata na sum sen so tur hi India poisa in crore zasari le somriat velani SIG716 assault rifle CM2 6 incorporated chuan kumin kumtop hian Indian Army te order zong pek kim vekan tumani hetiang hi ni wangania silai kanin dai lo kan ti ni SIG assault rifle hi US le Germany tenan siama India ina leite hi US company 6 incorporated siam ani kumsang ni le som khan man tanani a abikin nei to ram tenan mangna sa hleni SIG716 assault rifles generation 2 mangtu ram langsar te chu Hong Kong Mexico Turkey UK USA Taiwan Thailand le India te hi ania heng kan soijinga tello ram dang tam takinan mangmek bokani India sipai zinga he rifles mangtu te chu counter insurgency lama om te hi anni deu bika tun naya ramri boina kalmeka Indian Army te chuan silai thazok andu a kan sipai te mamo chanan SIG716 G2 assault rifles hi arang theyang bera cha thlenan tumta ani SIG716 rifle hi Indian Army zong mantur India sarkar ina petheidon lova
alei na tur sum chu lo om tareng po ni se asiam tu lam hian an supply ne don chuang lovani heiwang hian Defence Acquisition Council chuan AK-103 arwam han mek bok AK-103 hi Russian company Kalashnikov le Indian Ordnance Factory Board amet hi te tangkopa an siam ani ve thunga Indian Army chuan insas rifle chu thlak vek an du ta a mase voile khata han thlak sian vek chi ni don lova ata tolte te kalpui zel an tum ani ber India le Russia in rem na ang chuan AK-103 rifles hi noi sari zet amet hi muna siam turati ani mase COVID-19 protocol wangin tum angin an kalpui hlei thei tabik lova kumin chung hian 10,000 chu an pechuak man turanga yani Defence Acquisition Council chuan Ralthuam nep noi man ro leina turatan crore sang ni zani somkua chu pom boka tin Army le Air Force te indona mola anin biak po na tur high frequency radio sets leina turatan ringot po hian crore zanga somli zetan pombok India hian Ralthuam alei char maya indo hi atum rudeu ni te poina langa The Global Times na tarlan ang khan RSS ho hian Modi sarkar hi China laka indo na beiturin an norte po ang taryo mai ole tun tumchu heti hian kan thu hi khar tum taila amethi kan soikai ta sa hanji ke tel zoila amethi hi Uttar Pradesh Noida muna Lok Sabha BL ni in tunma chon Congress lalram alo ni thina kandi chung ko nen inzom na thatak an nei Rahul Gandhi po alo ting to boka mase Lok Sabha in than pui nung bera khan BJP candidate Smriti Irani chuan Rahul Gandhi chuan neta chuti chung chuan Rahul Gandhi chu wayanat biala atling ta thawani ti chuan kanzoram chung ti tam tu ber pulal du oma chung chang po hi soya chak om view mai pulal du oma disqualify tur chung chang hi FB le social media app nei to phot chuan soi kan tu memoti tur khopin kan soina sa a soina sat po aphuaniang aruala MLA BL ni atling thei ngat khania paro pui tak chu ani ve hrim ti te hi kanan zeptel samange ma niram chung ni tina kan riat ani boka khati te khan kan du tok mai don nia thlir tu ten kan channel hi in lo beng war pui ngei kan be sei la subscribe lo kanom chuan lo subscribe ve ula asira bel te khalo met ke ula tunlai thilom zia thlir dan rang kan chop chu te hi in lo thlir ve zelanga ti chuanin omna hmuna mipa ngai chunglam in ni thei kher lo point minaran ai chuan hun in phazo hrimang ti hi kan be sei pui chewani kan lo me